I den her video der vil vi vise jer, hvordan man laver chocolate chip cookies. Men vi vil ikke lave dem på den helt normale måde. Nej, for vi har nemlig tænkt os at tilføje dem her. Og der tænker du, det ser super ulækkert ud. Men vi tror faktisk, det kan blive rigtig lækkert. Ja, fordi man siger, at melorme, som vi har i skålen her, de rent faktisk smager ligesom peanuts, når man steger dem på panden. Så det har vi tænkt os. Lad os komme i gang. Vi starter med at skylle melormene. Her er der 100 gram. The look of love is in your eyes. The look of love is in your eyes. Imens Aske han står og laver melormene færdig, så vil jeg vise jer, hvordan man laver dej. Og til dejen, der skal du bruge 300 gram smør. Det har vi her. Så skal du bruge sukker. 300 gram også, det har vi her. Så skal du bruge 150 gram brun farin, og det har vi her. Så skal du bruge vaniljesukker og 3 æg. Så skal du bruge hvedemel, og der skal du bruge 450 gram. Og så skal du bruge 1,5 teskefulde bagepulver. Det har vi her. Og så skal du bruge salt. Og selvfølgelig mørk chokolade. Og så vores lille hemmelige ingrediens, som er vores melorm. Og vi vælger også at tilsætte lidt kakao, for at give det en lækker smag. Okay, let me stress this. Mary Jane's precious. Step into everyday, medicating at breakfast. Breath is important to regulate, so let him wait. Kill the chaos first, premeditate. You have to focus on your master opus. Aim for a level way after dopeness. Concentrate, I watch you passing you by. Walk straight, boy, mind say you're high. The more I elevate, the faster I fly. I'm glad I'm alive, therefore I celebrate. You're asking me why I can't slow up, it's cause I can't roll up and talk after I die. Throw your shrimp in a Barbie, I'll be down underground. Out back with a wood and some brown sugars. Loud lovers, earth mothers, reggae pops, the big homie would be proud of us. pop the red stripe. I'm sweating. Pop the red stripe. I'm sweating.